Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Olivia, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nadismaya akiti kayan ayat ko, iso nga inbreak ko. Ngamjak amo anakaromanen ti insukat ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Olivia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, si gamat gayam, Yomi. Anya ti masapul mo? Ay, adamat gayam bisitam, Olivia. Agsubli aktulaangan. Saan mo akayat ti umunag? Saanon, kababain mat iti bisitam. O sige, sikat ti makaam mo. Mapanak nga rodan, agsubli aktulaangan. Sige nga rod, Yumi. Ne, apay asan ngayon mo ni Yumi? Mabain kanukan ka. Isong agsublin tulaangan. Kasta ka di? Ang nasayat mat, no sana nagtuloy. Jakmat kayat, amangag na titungtungan ta. Taapay mat. Alangan adenggan na, no kasano ti panagaram ko kan ka. Alaman langan. Saan kan aparigatan, Cesar? Sungbatan kan. Ha? Agpay so? Juan, Cesar. Paspasyaran na kagayam ni Cesar. Juan? Agar-aram kan ka? Juan, sinong bata kon? Apay ka di? Ha? Ay, awan. Anya gayam tigagaram. Apay nga may kaidi ijabalay. Ha? Ay, awan. Kaya't ko lang ti umay makiistoryakan ka. Kasta ka di? Kunaklakit din no adda na patag agagaram. Sa dino ti papanam, nakasukat ka mat. Agkita kami ka ni Cesar, nanang. Mapan kami kano agpasyar. Itaman pa'y asumurot ka kankwan na. Win tas sinong bata kon? Nasaya at mo't no sinong bata maon. Kaya't ko ni Cesar aparakan ka, tanagagday jay. Bareng no agkatunusan kami, nanang. Ewan, agkatunusan kayo, tanasingput mo't ni Cesar. Para makita nanang. Mabisin ka ka din? Kayat mo, tamapantamangan? Si kalata Sa dino ti kayat mo apapananta? Sika no sa dino ti papananta. Adda mo ka na imas ti luto da restaurant. Ije ti papananta. O sige, makaammo ka. Kumusta nga'y tilakad yo kan ni Cesar? Okay lang mat, nanang. Okay lang mat kunam. Nga makasla naliday mo't day tarupam. Kasano? Katkasla awan ka klas mo't ni Cesar. Day, tapay mo't. Impan nakit din iti turo-turo a restaurant. Ay, uray Basta naimas kumatimakan. Sa bali ni Cesar iti damo anobyo, nanang. Ay, na Olivia, nasingpot ni Cesar. Ada nag-message iti cellphone ko. Basaak man. Ni Cesar. Hi, Olivia. Anya ti aramidam. Replyak. Maturo gakon. Dayta. Insend kon. Nag-chat manan. Imbagak lang arod maturog akon. Basaak man pa'y. Good night, sweet dreams. Ay, una yan ti spelling na. Kaslamot grade 1. Ay,
Awan, makapadismayam at gayam dahito yung lalaki. Diyak kayatan, makisena akon kankwana. Ibabawi kon ti panang sungbat ko kan ka. Saan kagayam nga ay ayatan? Kayat mo asawan. Makibreak kan kanya. Wen, awan gayam mariknak a panagayat kan ka. Nagdarasudo sa klaeng. Nagsakit mo't kan Olivia. May saal daw lang tinapalabas. Ngam, i-break na kon. Pasensya ka na, Cesar. Sana bali. Adu pa'y matibabae dita. Pasensya kan at talaga. Kumusta kayo ngay kini Cesar? Imbabawi kun ti panang sungbat ko kankwana. Diyak kayatan. Kaya't masawan? Insinamon? Wen, Taapay mat. nagsimple a good night kan sweet dreams. Di na pa'y amot spelling na. Si Kamat. Ang mga no in shortcut na mata. No good night siguro, mabalin ang ma-shortcut. Ngam jay sweet dreams, talaga at di na amot spelling na. Ay unay kan. Day talaang tinakadismayaam. Diin surum latta kuman. Ay, diyak kaya tagbalin ang maestra. Ay, siyak lang arod kuman ti Arman na. Anya? Imbagak lang arudan tinaka-turn offak? Kayat mo pa'y laeng? Wana, nabayagan na kursonadak ni Cesar. Apay ngamin asikatinarum na. Aha! Ha, isumot lagayam akas jay ti reaction mo, idi nakitam ijabalay. Wana, ta kursonadak nga rod. Sige. Lalaingam ti agpapansin kan kuana. Tabarang Arman na ka, Yumi. Good morning, Olivia. Oh, Kate, sigamat gayam. Apeng ay may ka dito'y table ko. Adangamin kayat na ti makiam-am mo kan ka. Kasinsin ko. Nakita na ka, di na palabas nga aldaw. Kat ko na nga iam-am mo ka. Sa dino ti ayan na? Awan ita ditoy. Ngam no kayat mo ti makiam-am mo. Sumurot ka kanyak inton madamdama at agkita kami. O sige. Iso di magbagak ka kasinsin ko, ni Alvin. Hi, Alvin. Siyak ni Olivia. Amo ko tinagan mo. Ta dinamag ko ni Insan Kate. Ala nga rod, agorder tayon tamabisina kon. Ala, mangkita kayo na ito orderan nyo. Takalpasan ti panangan tayo. Agpasyar tayo. Talaga? Sumurot ka di pay? Una Insan. Tapno da kadwa ni Olivia. Amang ano maikawa no siya klaang ti kadwa na. Wenmat ngamin, Kate. Sana bale. Taawan mo trabaho tayo inton bigat. Alaman langan, siyak ti agbalin asya pero nyo. Asino jay di kutsi ang nagitulod kan ka, Olivia. Ni Alvin day jay nanang. Amuyo ka di? Ako rusunadanak ni Alvin. Kat, kayat mo mat. Nanang. Day jay ti kayat ko alalaki. Galante kan madlaw adi adal pay. Kan nalaing. No sika, kas jay ti kayat po a klase ti lalaki. Ngam no siyak, saan na kas jay ti kayat ka? Apay matadiyo kayat, nanang. Kay kayat kumutlaang tay simpley a lalaki. No kasta. Nagaraman kan ka ni Cesar? Wen Olivia, katay na nakaragrag sa kaklaunay. Kaanong ngay asong batan? Sungbata kon adagos. Ngamin, kinuna na ano sungbata. Agkasar kami. Anya? Nagdaras matan? Iso mati ko na. Iso asaan kon abay-bayagan na sungbatan. Talaga kayat mo ni Cesar? Wala, nagwapon to pa eh. Uray gwapo. Ta saan mo't anakalpas iti adal na? Isurok tulatan ano at dadagiti di na amo. Wano kam mali nga spelling na. Sika no maanusam.
No siya, Jack maanusan tikas di alalak. Ay, ayun gayam. Damag ko nga dagar-aram kan ka adikotse. Agpaiso day ta. Kat iso, ti kayat ko apakiasawaan. Makamuka basta siya, naragsakak, tagar-araman kanyak ni Cesar. Oh, kumusta kayon ka ni insan ko? Ada ka di matlaang namnaman na kan ka? Wen, dakkel tinamnaman na kanyak. Agpaiso? Kaanom nga rodasong batan? Umadanin ti birthday. Kayat ko nga iti birthday mismo asong bata. Ang saan mo pa yung ibagbagakan ko na, ha? Okay. Sigurado amaragsakan lakit din asong batam. Kayat nanti mga sawa day jay, talumakay ngaminan. Dandanin ag 30 titawan na. Kayat ko launay at ipaikalay sa kankwana. Happy birthday, Olivia. Agyaman nak, Alvin. Adto ti regalo ken ka. Agyaman nak manan, Alvin. Adamot regalo kan ka. Ha? Apay a regalo nak. Kat si kamat ti ag birthday. Kayat ko nga ito ti regalo kan ka ita a birthday. Tapno saan mo to amalipatan. Anya nga menti ko na marigalom kanya. Alvin, aklo na konti panagayat mo. Oh, agyaman ak, Olivia. Agyaman ak. Tas saan na ko na pinarigat pa? Gaputa gayatakan ka. Manipod damo ang nagkita ta. No, kasta nga rod. Agkalay satan. Sigurado ka? Akayat mo ngagkalay sata? Well, agin inayat tamat. Awan tumat lang ti pagtungpalan na. No saan at iparagkasarta. Nakaumay ka mat, Yumi. Anya ti masapul mo? Umay ko lang itad to invitation card, Olivia. Ha? Agkasar kayon ka ni Cesar? Wan, umay kayon to kininanang mo, ah? Ah, sige. Namnamaam ti idadar ay mi, Yumi. Agyaman na, Olivia. Si Kangay, kaanong matikasar mo? Kayat mutan ni Alvin ngagkasar kami. Iso nga isagana mi mutan dagiti kasapulan para iti panagkasar mi. Nasayat mat nga rod no kasta. Dumaray kaming tumat kin ni Cesar no agkasar kayo. Rumbang laeng Yumi. Nagswerte mutan ni Yumi ang makiasawa kan ni Cesar. Katsyak, nanang. Saan ka di mat aswerte ang makiasawa ka ni Alvin? Jak matamam mo ni Alvin. Jak am mo ti ugali na. Saan basta-basta ni Alvin, nanang? Nalaing. Nangato ti adal na. Kanbak nang. Ay, katsapay la kumaangaro, tadi ka agbabawi ang makiasawa kin kwa na. Awan to ti pagbabawiak, nanang. Ngamin, kas ka ni Alvin ti arapaap ko alalaki. No, kasta. Tulagan yun, tigasaryo ka ni Alvin? Wen, ang adamat iti abroad dagiti dadakkel na. Iso ama kaammo kami latan nga agtulag no kaano ti kasarmi. Swertem ama ki asawa ka ni Insan Alvin, anya. Imbag nga rod, tayo pasyar mo iti opisina, kat nakita na. Swerte ka, tas ika tinakurso na daan na. Amom, kinuna na nga ijayak ton balayda nga agnaad. Inton malpas ti kasarmi. Katrumbang laang taasawa na kanton. Ay na. Excited ako na makiasawa ka ni Alvin. Kate! Alvin, apay adinak man la dinamag. Noan niya ti kayat ko at trahe di Buda. Apay asikamat amin ang tinagdesisyon. Awan ka ti panagtalak mo kanyak? Di kalit ti pinilik. Iso nga awan pagdanagam, Olivia. Ngam Alvin, rumbang ko makat duwata ang nagpili. Nalpasa kon ang nakapili. Iso di ka nagreklamo. Awan ang tirumbang nga problema. Tasyak amin ti makaam mo. Ngam Alvin,
Kayat ka di asawan? At ti kayat mo amin ti masurot? Well, ti venue, ti cater, motive, wedding ring, kan aminan. Siyak amin ti makaamong agpili. Sana mabalin, Alvin. Awan ka di matikarbangak nga agpili? Kas nakon, awan ka di ti panagtalek mo karag iti pilyak? Sa anak nga umanugot iti dayta kayat mo. Duwata nga agkasar. Isu at duwata ko ma ang nagpili. No kayat mo amatuloy ti kasarta. Baybay anak nga agdesisyon. Pues, no kastamat lang. Uray awan agkaskasar. Anya? Anya? Nag-back out ka iti kasaryo? Adamot ayat ti kasjay nga agkasar. Ti kayat na amin ti masurot. Idi nagkasar kayo ka ni Cesar. Asino tinasurot kada kayo adwa? Siya amin tinagpili. No pagpilyak no anya ti kayat na. Jay kayat ko latta ka no. Kasta kumamot ti kayat ko. Imbag tasaan ka nga imanugot. Itapay laang adi kay pinag-asawa kat ti kayat na amin ang ti masurot. Kasanun to pa yun no agasawa kayon ton. Day tamat nga rod ti pampanunutak. Iso ang nag-back out takon. Anya nga itati makunam, Olivia. Adamot lang nga rod disadvantage tinalaing alalaki, nanang. Tati kayat na, iso amin ti masurot. Gapu tati amuna, kat iso akanayon ti husto. Iso nga rod, anak ko nak, amay mayat lata ti simple a lalaki. Di respeto na, no anya mo ti kayat mo. Saan kat ajay kayat na latan ti masursurot? Kasanun to no agasawa kami, nanang. Di pas pasurot aklatan iti kayat na. Talaga akasta ti mapasamak, Olivia. Aba nagmat, adyak kayat, nanang. Ita, nakaamirisak, asaan laeng ati kinalaing ken kinabaknang ti pangrukudan, iti panagpili, iti pakidanaan. Ket no maadaanak tumanen iti kaayan-ayat, siguraduak adye amuna nga irespeto, no anyamet dagiti banag akayat ko. To'y pagayam mo, Olivia. Agyaman pagayam Olivia iti dayto apakasaritaam, saan ati kinabaknang wenno adal, ti ikonsidera iti maysa relasyon, no di ket ti ragsak, ken panagkinaawatan, iti anyaman abanag. Tauray baknang ti asawam, no saan kamot anaragsak iti sidong na, awan metlaeng ti serbina. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Olivia, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Joffer Anas Basit, ken sound effects, Roger Ramirez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.